Srpski Hollywood na Rudniku. Šta je to? To je ambiciozan filmski projekat koji se razvija na planini Rudnik, u centralnoj Srbiji opština Gornji Milanovac. Radi se o ideji da se napravi filmski grad i kompleks, po uzoru na Hollywood, koji bi služio za snimanje filmova i serija, kulturne i umetničke događaje, turističku ponudu, edukaciju mladih filmskih radnika. Lokacija: planina Rudnik, kod sela Šarani i okolnih mesta, blizu magistralnog puta i dovoljno izolovano za gradnju kompleksa. Ko stoji iza projekta? Nebojša Glogovac, pokojni glumac, bio je jedan od inicijatora ideje još pre više od 10 godina. Posle njegove smrti, plan je preuzela grupa entuzijasta i investitora. U projektu učestvuju ljudi iz filmske industrije, lokalne samouprave i pojedinih javnih institucija. Šta bi sve trebalo da se napravi? Planirano je sljedeće: filmski studio sa enterijerskim i eksterijerskim setovima, otvoreni filmski setovi, srednjevekovni gradovi, seoska domaćinstva, istorijske lokacije, radionice i škole glume za decu i mlade, muzej filma i kulture, turistički sadržaj, smeštaj, restorani, vodiči, tematski parkovi. Status projekta: projekat je još u razvoju. Do sada je pokrenuto raščišćavanje terena, održane su prve umetničke radionice, obavljena promocija projekta u lokalnim i nacionalnim medijima. Nema zvaničnih rokova za završetak, jer finansiranje ide korak po korak. Zašto baš Rudnik? Prelepa priroda i raznolik pejzaž. Istorijska i kulturna vrednost: Rudnik je jedno od najstarijih rudarskih mesta u Srbiji. Blizina Beograda i Čačka, manjak svetlosnog zagađenja, pogodno za noćne scene i snimanja. Zanimljivosti: projektu su neki nadenuli naziv Rudnički Hollywood ili Srpski Hollywood. Na Rudniku su već snimane neke scene domaćih serija i filmova. Projekat ima i ekološku komponentu. Planira se očuvanje prirode i upotreba održivih materijala. Zaključak: Srpski Hollywood na Rudniku je u osnovi kreativna i kulturna inicijativa koja ima za cilj da spoji filmsku umetnost, obrazovanje i turizam na planini Rudnik. Iako još nije u punoj funkciji, projekat je živ i postoji volja da postane stalna tačka domaće kinematografije.